Batisi TV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ke Batamai jungka Tata Motors Halat ko ni Shillong Ringkat baga Net Foodish Ordar mapi Ninwan Ramani Hakir dobiyeng jongpi Ka macaprang mau terca ka lalong ka kenhun banyora ya kanam lado ha ka lempung ilaka beltip kerteng kum ka second Adelbert lalu Memorial Trophy Third Division Football Tournament pada penyai dekat West Gentle Hills District Sports Association. Ka jingjob jaka mat caprang mu tercia kala wan hadien ba kala la man pelim no ya ka kle mu chut sangpung da ar la ka wei ha ka ji kon final ka long ha madan kyang nang ba stadium joai ha ka sngi sa jan jaka ar pratri ujemang arajar arpuar. Yang ini lempung la penah perdada District Sports Officer jangka West Gentle Hills District uba kru bok pasa ubla longkum kongsan harengkat ka jingya dan lang jang kinongkit kam ka association kiba kentop ya working president uba EMH pasa u general secretary uba lammat u lalu ki bahayang bahasem jau ba Adelbert lalu ki balai shimenta bansam yang khusnam syakini ki artli kenhon ile dan yang galeri ini kerpada viewer osnya bahagia ek hitaksi gini ki player bahwa kami ya dawi ki akan ini yang với đời.
bosan ni. Ni lagi. Ya cepat. Ya sini. Ya sini. Ayo kau ya. Ya. Mahal je. Kaya ni satu eh. Cheers. Cheers.